پەکەکە چ کاردانەوەیەک هەیە شەوکەت لە ئەنقەرە؟ وەکو کارڤدانên destpêkê bêguman medya Tirkiye veke nûçeyên flaş ew nûçeya derbas kiriye û kêm zêde hemû medya hem medya nêzîkî hikûmetê hem jî medya nêzîkî opozisyonê vê gavê veke gaveke dîrokî veke pêngaveke dîrokî bi nav dike û di berfirehîya nûçeyên xwe de jî behsa navaroka daxuyaniya PKK tê kirin. Lê heta niha di aliyê siyasî de heta niha daxuyaniyek nehatiye dan çavê gelek kesê li ser Komarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan îro du bernameyên vî hene biryara piştî nêzîkî 2 saetên dî li bernameya daniştayê yekem gotara xwe pêşkêş bike bi livê îro kabîneya hikûmetê civîna xwe encam dide saet 3 encumena wezîran wate kabîneya hikûmeta Tirkiye li koşka Serokkomariya Tirkiye dibin Serokatiya Serokkomar Recep Tayyip Erdogan de dicive û babetê sereke heta em dikarin bêjin take babetê ku dihête gotibêjkirin jî ev meseleya encamên kongreya 12 kongreya PKK'ye li ser vê yekê encumena wezîran ya Tirkiye dê nirxandin û gotibêjeke berfireh bike û dûra jî dê belavokek bête belavkirin ji aliyê opozisyonê ve jî ji aliyê Dem Partiyê ve jî heta niha daxuyaniyeke fermî nehatiye belavkirin ji ber ku nûçe gelek zû heta niha nirxandin li navendên partiyan berdevamin Komîteya Navendî ya Dem Partiyê biryara saetên pêşiya me civîna xwe encam bide herçende ku saet 11 preskonferansek hebû li parlamentoyê ya Dem Partiyê li ev preskonferansa li ser geşedanan hat betalkirin û Gülistan Kılıçkoçî biryar bû ku daxuyaniyekê bide lê ev daxuyaniya te belavkirin Gülistan Kılıçkoçî derbasî navenda Dem Partiyê bû ji bo bejdarbûna civîna Komîteya Navendî vate nihad vê kêliyê de em dikarin bêjin di nav medyayê de di nav torên civakî de karvedanên yekcar zêde hene behsa senaryoyên cor bi cor têne kirin li aliyekî dî jî li navendên partiyên siyasî hêşta nirxandin li ser wan encaman berdewam e ji ber ku partiyên siyasî dixwazin baş naveroka vê daxuyaniyê fêm bikin tê bige nirxandinên xwe bikin û dûra jî helwestên xwe yên destpêkê nîşan bidin saetên pêşiya me bêguman hem aliyê opozisyonê di serî de CHP û her wa aliyê hikûmetê MHP Wak Partî dê helwesta xwe diyar bikin Dem Partî jî helwesta xwe dê piştî civîna Komîteya Navendî diyar bike helwesta xwe ya navendî ya merkezî ya partiyê piştî vê civînê dê bête diyar kirin lê bêguman çend rojek bû ev encame dihate pêşbînîkirin vate rast de gavekê felaş û gavekê gelek dîrokî têdîtin lê heman demê zêde sürprîz jî nebû ji xwe çend rojek bûn ku bendewariyek pêşbîniyek hebû ku encameke bi vî rengî ji aliyê PKK ve bête belavkirin dixwazim hindek behsa medyayê bikim di nav medyayê de çend rojekin taybet hindek nivîskarên ku nêzîkî hikûmetê ne û çavkaniyên wan nêzîkî hikûmetê ne behsa hindek senaryoyan dikin watê dî pirseke ji niha vê de dê ew proseya qonax bi qonax çawa birêve biçe Abdulkadir Selvî kesekî nêzîkî hikûmeta Tirkiye dibêje piştî ku ev biryara hate dan hikûmeta Tirkiye bi taybetî jî bi destê dezgeha istixbaratê dê bihûrgilî proseyê bişopîne kanê çek hatine danan mekanîzmaya çekdanînê dê çawa birêve biçe vate mekanîzmayekî çawa dê çêbe çek dê radestî kîderê bênekirin dê çawa birêve biçe û çarenivîsa endamên PKK û her wa taybet jî desteya rêweber wate berpirsên kecekê dê çi be kesên ku weke yani serokên rêberin di nav PKK û KCK de çarenivîsa wan dê çi be bêguman gelek senaryoyan lê çend rojekin ku di nav medya Tirkiye de tê gotin beşek ji wan ku nêzîkî 3500 endamên PKK li xwe digire ew yên ku li Tirkiye beşdarî çi şer û çi pevçûna nebûne vate ji bo hikûmeta Tirkiye zêde tawanekî wan yê girîng nîne bi çêkirina yasayekê hikûmeta Tirkiye dê rêv veke ku ew derbasî Tirkiye bibin û bigihine malbatên xwe beşeke dî heye ew yên ku beşdarî çalakiyan bane ji bo wan jî tê gotin ku li nav Iraqê yan li Herêma Kurdistanê li gorî nexşereyekê
سیستمک بتدانن اولوی داره بمینن واتا در باسی ترکیه نبن نزدیکی 200 کس جی که وکر ریو برن وکر سروکن او جی بین و گوهاستنش بو ولاتا که دی زیده تر بحثا کوریا باش ببورن افریقا باش و نرویج و دانیمارک ها تیکرن دناو مدیا ترکیه ده بگو من او همو سناریو نو واتا تشتکی فرمینینه لی ام دزانی که لترکیه گلک تجی با آخافتن اوان سناریوان دست پید که احتمال که هندک چافخانین استخبارات جیل سر نقشریه که به وی رنگی کار بکش بو وی مسئله وی قناغه حتی ماها 6 یا ای سال داوی ماها 6 یا ای سال دم هاتیه دیار کردن چی اف یک دانانا به تمامی دانانا چکان و قانع بونا ترکیه لسر ویه که کو پکه که به تمامی خو فسخ کریه و چه چک دسته وی دا نمانه و وکه باس که چکداری چه مترسیه وی لسر ترکیه نمایه یک ترکیه بگه وی قناعته که او مسئله دی چاره سر بویه دویم وکه مگود قناق به قناق چاره سری اندامن پکه که دی چه بو هم ین آستا ریو بریان ده هم ین دی او مسئله بیت چاره سر کردن دوره لترکیه پروسه که نو اجدر وی مسئله چکدانی نا پکه که دی پروسه دموکراتیک بونه چکرنا دستوره که نو مسئله یاسا اندیجه تروره باش کرنا هندک مافان واتا قناقه که دی دست بکن پشتی ماها 6 بوی رنگی نقشه ریاکاتی دانان بگو من وکه مگود وی جاره حکومت ترکیه گلک به هستیار و گلک به هشیاری بگاوین خداویش گلک دی پروسه بره و چه قناق پینگاف حکومت دخوازه وی نقشه ریال بر دست خود بخمریت واتا بره و بچکیلی پیش ما وکه مگود بگو من کارودان وی دیزیده ملی بر آوایی دنافتور انجواکی دیجی بوی جیه کیف خوشی بگو من آلین کو رخ نجیدی کنه هنه آلین کو لدیجی وی پروسه دسکن جانه بونو من ای پارتی لترکیه یک جوان پارتی نه که بود اش دست پیکا وی مسئله دست پیکا وی پروسه حتی نه حلوسته که نینی هبول لدیجی وی پروسه نه جام دبینه حلوسته ای پارتی به وی رنگی ای پارتی بشه به چاوایی مذاکره نه به پیوسته مجادله بیتکرین حلوسته خو نگواری حتی نه لجبلی وی هم دناف ما پیدا هم دناف اپوزیسیون دناف دستلاتی دیجی بگو من گاوه که ارینی و گرینگ تیت دیتن بوی جی کیف خوشی و که کارودان سیاسی جام نچاره کو هندکی دی خوب گرین دناوا روجه ده ناوندن پارتی سیاسی دی چه انجام در بکن نرخاندن انشاوا دی بینه کرن برسوان رنگ ببینش بو چند ساعت اندی لی و که مگو دو جوینه کریتیکی رولا قرانه یک دسته ناوندی کمیته ریوبر یا دم پارتی که بریاره پشتی که مکی دست به جوین خوب که و همان دمی انجمن وزیران یا ترکیه جدید جوه و هلوستا دولتی هلوستا فرمی جبلی ناوندی پارتی سیاسی هلوستا رسمی یا کمارا ترکیه دی دوی جوینه ده بیت دیار کردن لبرانبر وی پنگاوی و که مگود که حتی آنها دناف مدیای دجی دناف تورن جواکی دجی بریاره پککی بوی جی کیف خوشه نرخاندن دست پیکیانه بگومن لزیده تر جالی روزنامه‌وانو شروع و کاران و تیت کردن به هر آوای ایرو و که 12 ماه 5 جبو ترکیه دست پیکا سردم اکنو تدیتن و تا سال 1984 و که تزانی یکم شرخ و یک چک داری شمزینان دست پیکرن پککی ایرو و که گرتنا روپلکی تدیدن دماکو از چاودری مدیا ترکیه که همو بوی رنگی دیبین دیبیجن ایدی د کومارا ترکیه در روپلکی دی هاتا گرتن ایجا لروپلا نو ده چه بیت نویسین او گرینگه نرخاندن جبو ویه کنه کارو خباز جبو ویه کنه گله کارن الپیشیا ترکیه بگوتنا سیاست مداران دناو اپوزیسیون دیجی دناو دستلاتی دیجی همه کس سر ویه که رجده کو پیویست ترکیه هنده گورانکاری هنده گوارتنا بکه دستوره که نو بیت چه کرن مثلا مافین کردان خواندنا کردی زمان کردی مافین کردان بین چاره سر کرن جبو کو جاره که دیگه ترکیه تویشی مسئله که به وی رنگی نبه و به ولاته که دموکراتیک جبو وی که نهاوه ده حکومت ده بیجه همه کار بکن همو کانال حکومت جبو وی مسئله وکرینه کابینه ایرو ده هلوستا خود دیار بکه اپوزیسیون ده هلوستا خود دیار بکه مدیاجی وکه مگود وکه گا وکه دیروکی
دبینە و بەرفرەهی یەکەم جارە ئەس شتێکی دبینم پێشتر ژی داخوایانیان پەکێکی یەن کەجێکی هەندێک جارە مەدیا تورکیەدا بەڵاو دەبوو لێ یەکەم جارە ئەس دەبینم و بەشێک مەدیا تورکیە داخوایانیەکە پەکێکی ژ سەری حیا بنی بێک و تشتێکی لێ دەرپێخەیان بگوە بتەمامی بەڵاو بکە ئەوێ گرنگە بێگومان ئەم داخوایانیە بگشتی دیگە هەموو تورکیە کۆنگری دوانزەمینی پەکەکە کردووە ئەگەر گوێت لێم بێت ئاک پارتی پشتگیری کردووە دوای ئەوە چه هەنگاوێ یعنی چه هەنگاوێکی دیکە ئەنەیە ئاکە بە بله وەکە ما گوت دیارە کو تازە دوان کلیانە دا ئاک پارتی هەلوەستە خۆ دیار کردن ئاواڕۆژە دەمێ gelek helwestên bi vî rengî bibînin ji bilî AK Partiyê me hep ji rengekêliyên pêşiya me piştgiriya xwe diyar bike duya vê meselê veke me got qonaxa yêkem meseleya çekan e ku li Tirkiye herî zêde nîqaş li ser têne kirin mekanîzmayek ji bo komkirina van çekan heta niha gelek senaryo hatine axaftin ji destpêkê heta niha hindek dibêjin dibin çavdêriya aliyekî sêyemîn de ev çeke bêne komkirin li ciyekî bêne îmha kirin yan hemû bêne qeydkirin hemû bêne tomarkirin wata meseleya çekan meseleyekî giring e ji bo hikûmeta Tirkiye ji ber ku Tirkiye dibêje pêwîst e bi çi awayî çi çekek destê pekekî de nemîne yani hemû çekên qurs û yên ferdî û yên dî hemû bêne radestkirin ji bo vê yekê jî mekanîzmayek lazim e renge di wê meselê de rola Bexdayê û Hewlêrê û hikûmeta Herêma Kurdistan û Iraqê jî hebe heta ihtimale aliyekî sêyem jî yan rêxiraweke nêwdewletî yan netewên yek bû yan aliyekî ku di van meseleyan de tecrübeya wî heye azmûna wî heye bibe çavdêr di wê meselê de qonaxa yekem ev e qonaxa duyem çarenivîsa rêweber û endamên pekekê ne yên ku dê vegerin yên ku dê li Iraqê bimînin yan dê li Herêma Kurdistanê bimînin yan dê bêne şandin ji bo welatekî dî meseleyekê dî jî ev e meseleya qonaxa duyem ya sêyem veke me got êdî weke ku Tirkiye dibêje Tirkiyeke bê teror wate êdî çi şer û çi rîsk û çi metirsiya şer û aloziyên çekdarî nema bin li Tirkiye vê demê hikûmet dibêje dawiya heta dawiya meha şeş ew weku proseyek hatiye danan lê ihtimale ku ji ber ku meseleyên teknîkî ne dirêjtir jî bikeşe dûra Tirkiye xwe amade dike ji bo serdemeke nû çi ye ev guhartina yasaya dije terorê ye meseleya zindanan e girtina girtiyên nexweş û girtiyên siyasî meseleya çêkirina destûreke nû ye misogerkirina garantîkirina mafê xwandina Kurdî û gelek mafên dîne di destûra bingehîniya Tirkiye de hemû ev ne gav bi gav li parlamentoyê pêwîst e birêve çi ji xwe di daxuyanî xwe de PKK jî amaje bir rola parlamentoyê dike wate hindekî dî em êdî parlamentoyê bibînin kanê parlamentoya Tirkiye aliyên siyasî beraber wê biryara PKK dê gavekî çawa û refleksekî çawa nîşan bidin دەست خۆشەو کە دەرکی لە ئەنقەرە لەسەر